an minister Pu Tetea Hmar thu soi kan ria kanga hemi pa kan soi du zoka chu zpm ho hi ngan thil ti that man lak na te hi an soi chuak thim lo riu te hi ka te chu wan chon thil phat ka ron soi lo kanga sarkar ma sa te kha chuanin mi tu te moni kha gp fan lak chho do ne khan thlon anga ya zpm sarkar chon hi all sam te khan la chuak thei to ni heng teng te hi achievement ro pui takania infrastructure lian pui kan din ani ti soi tur la nei lo ma se hetiang system mi pui te na tangkai taka an man thei turan ron siam tha te hi he poimo lu tukani mi pui pa ngai te tan kan nun hi minti ol samsak em mai ni te pokha kan ron soi ma sa duwa ti chon Pu Tetea Hmar tu soi kan react tan ma thil pakhat ka hril du che chu in tangkai pui don prestige bungbel theng na hi ilo hmel siat ve tu en July ni som panga theng hian ibungbel hui i thak theng le theita ibungbel hui emo cheto te lokeng la 25% atanga 69% heng discount kan lo pe ang che bungbel hui engpo thilchia atana hral thei chi plastic le glass ni lo chu kan pum zakania prestige exclusive showroom Millennium Center aron lengrut ve nge turin kan soma che yes prestige a showroom C54 Millennium Center a hen han kalanga 25 to 69% thengin plastic le glass ni lo in bungbel cheto te kha prestige product in hian in han thleng thei don ani a thadon khop mai ani ole tuna zo kan react tanang Chairman, atoi via wang ni China kan home minister han soi zo ka kha ania han soi mai kan du chu excise department ina tun hai kan constable lak chung chang e interview kan nei don awang in han soi lan thim kha tha mandawa khan ka thu soi na khan zpm ho hi mani point fak thiam lo kan thil thati ngei po pudar thiam lo soi thiam lo ka ti deu chewa hei chu adik Pu Tetea Hmar ron soi hemo adik an thil thati te an achievement te hi an soi lang thiam lo an promote thiam lo hama po hian ron soi chuak chiang khop mai kan hau deu chewa chung in khoma kal kha akei ma po ha kalo ni renga excise ina tuna kan recruitment rules thar siam hi a ran pain kan lo timayang mi puya kan lo puang zar lowa achievement de polo ni renga ni ti kha kan thre chuak dewa kan la ti ngai mi lovin physical hian ma ka putura ni ti hi ka ngai dan ani ya ama chuan physical a tlan tling zuang tling ho zong kha an tling vek men vai ma khat po put bel lo an va exam ta exam ati tha khan interview an pachon le ni chutia ni chuan excise constable ni tur si kha competitive exam te na ni ta ni kha poimo khop mai mo physical fitness hei poimo lo to ni physical fitness poimo lo to mental fitness a poimo ro ni physical fitness hetianga hi zoni na poimo chu wan zo hetianga ma aron la tur hi hei atha khop mai ani a thiam tho kan lata kan han la chia practical problem kan nei ta ka chu excise constable kan lak thara khan engineering background nei te a then chu mcom te ma te ni ta ni sarkar poisa a hekta ka an training zo vek to nu khan excise constable omzel khan du lowa an bright lom sia candidate sang chuanga tanga somvel than kha chu exam da an ma chona an thling le ta deu vekani kha thil om da na nia mo uluk takin an observe a chu wan cho hetiang hian ma an ron lata soi tawang khan hetiang hei langsar building thar mu tur po ni chuang si lo amaro chu system man ron siam that anga hi ni tina mu thei ni chuang si lo amaro chu keni Mizoram mi puite keni mi pa ngai te nun ti ol sam jok na tur ni box si ang kha ani hian an ti hne mani ni tina mu thei ni chuang si lo amaro chu system an ron siam that ang kha in set hiam ang ka soi hi mo kan train chua ho zong khan tu nain min chua san le deu vek to ni chu wang chuan hei tun ma tanga kal to ani ya an over qualified ve bokani chu wang chuan in job satisfaction kan ti excise constable a khan an lunga dam thei lowa a ai sang an tlin miawa wangin amero chu a ai sang an la mu ma zonga lo om lai lo ka hlo mu na ta excise constable khan mang ta ni chu wang chuan recruitment rules iti dang lamang ka ti ya voing za cha khap mai ha thil hamo thil hi an hre chiang ani an zir chiang ani uluk takin an zir chiang pe ani chi khop mai heng te poimo boxi mi tam tak nun le an na zon na thleng hong thei ang chi te kha tha khop mai kan nge kan meeting che ka khrelowa
so kan ha thok lama chuan ati theilo dan min thrila har sat zia ati theilo dan na om point ati thei dan khai ngai tu ka ti lui ve dewa chuan kan han ti zela kan recruitment rules tharom ta chuan mark physical test ka an han nei ta mark zatni apuni ti chuan amma kan ngai poimo written test kan mark zani thaw apuni physical in mark zani written in mark zani kan bel khom ta chuta tling zong za somli le paruk te chuan tu na hian interview an ma chon don ta asang za somli parukin ta chuan mi som thumla kan ni don ta interview a chuan mark som nga chiom to ni physical in mark zani written in zani interview in mark som nga chu tu na akal phung hi ne kan thiat ve hrim ka thain kan thria sarkara aphalna zong kha kan lam veka dan pa nga ya ti ania recruitment rules tharin exercise a chuan in fit tak constable thar tha tak kan hudona poi mo khop mai he ti hi mo soitop chuan poi mo ni he tiang force related shim ma chuan mi a hrisel ma chuan he tiang lampang ai chuan in buai thla ka ni ngai ke po kum sang ni som ni pani kum khan in ka ria ka mi kumak ke ji som ko paruk kan ni mai kha chu rap thla khop mai ka in khel te kha chon te kha ti khanin chon tha te kha ron chat tu ra khan omrengo da basketball khel mai lai te khan rap thla ka ni chu wang chuan physical fitness hi poimo hetiang tur chuan poimo lu tu ka ni an sang ber thok turan ni chia lo wang hian mi fing le fel ber ai chuan mi fit kha kan mamwa adik fitness hi poimo tin anin zir pe phot chuan an na an tuya anin zir pe phot chuan an tangkai don lutuk chu wan chuan an na tho tur ne na in mil turin kan han duanga chu tu na hian interview hi jun tha chom hala mai mo hen an han nei chho do na chu ta tang chuan mi som thuman la don ta chu tu na kan kalpui mek recruitment rules thar ZPM kalphung thar mit pui sarkar nuaya kalphung thar kan kalpui ani tia kha akei ma po hen puan zara chang reng ka lo thlelowa ichina thun soi khan kan har ta deu zuka poimo khop mai achan chu ti khan thiam tak over qualified kan ti ho te khan in post kha temporary deu khan in company khat emolek khati khan in an lo hol danga an lo omanga khami post a khan ai ha thazo kan mu kha choni ti khan an kal le mayanga khatianga exercise hemi constable ni phu ve tak ang fit tak physical fitness nei tha tak amaro chu thiam na lama khang background thapui nei han phak chi lo te kha na nei lo khan ti khan khatianga wang han angkol an kol ve thei ani chu wang chuanin an ti tha ka ti khop mai tu na an hmalakna he important se ke ni hianin kan theda thain ka ria chung da chu kan soi ve zo kan ni ekalome poimo khop mai soi tong khan infrastructure lian pui thapui nakina kan lam mu ka be se ya kan lam mu tur po ani chanchu be se na kan nei sang amaro chu tuna chuanin infrastructure thapui hei party dang te pona ZPM an be phone na mo angkha kan lam mu lo hei chu achiang mu na hun polo omlo amaro chu kan mu thei si lo amaro chu Mizo mi puite nun ti ol sam tur zonga system an han siam tha tak he chu hei ero he chu mi puite hianin kan chor tangkai ani ti ero chu hai rual ni lo ani ati zong kha tun chu mata na kan han rieka kan han soi zau thei chu ani video la kan in mu la theu do ne